Ito analawang makita amang magna Kanelyuting nagbanlog nagatut bisin nga napay duma Babae ti nakasakay lalaki ti mga pabay Rupadat nakaladawan tuok rigat nga napalanwan Ni San Jose ni Virgen Maria at birbiro pagdagusan na Takayat na tumina nagapot banlog nga napay duma Itisik nga ililiwen ni Virgen Maria hanapatid Taisog manubot ti disyerto ti basbasulamin na tao Singmang baydan niya'y bilin ni Virgen Maria nagdaydayawin Tao may dapat ang bayin ni Henyo Jesus nga may pas